Ia Bteng 6 job ke Argentina hakana ke World Cup. Kaba menta ke larung kruk syaka semifinal. Bat nang ia Bteng syuk-syuk Lionel Messi. Ban penbun ia ka rekod ke jeng'u. Kata kum uway na ubabun asistam hak World Cup history. Kat bahabangi pai na kaliang ke England ro. Da ka jingla abha u Bellingham ban ye leka. Da ka bawlala ban karwit gol marway. Ulapha sendon ia ke England syaka semifinal. But marsendep yelaka World Cup klat no ne orang yelaka jong ka South Africa. Te hoi perlok mentah habangi pai haki resol jong gi jing yelaka quarter final. Hap dengan Norway persya ke England. Ka England kalala ban pelim ia ke Norway. Hadin ka extra time lengba arkul na u Bellingham. Kaba mentah ke England kal rung no syaka semifinal. But ka Norway pot kalkut no ka jing ya inti ke jongka tang haka quarter final. Kabadai kesin ke banengkong iaka ban poi syaka quarter final haka first World Cup jungki nadu usnem shijar khandai spak khandai phipra kaba nakaling Erling Haaland ro haka World Cup ke banengkong ka jungu haki santli ki jing ka lala ban thep hadu new goal but habangi phai pat nakaling Bellingham wala dei midfielder ro hanrai udang don haka competition jong ka golden boot haka na ka World Cup kata da ka baw lai kai pha akin rutli ki jing ka ulmi madan ulala ban thep rugul but sausin ulalong kum man of the match nakabenta ka England kat ba habangi phai pat nakaliang ka jing ka jong ka Argentina persya ik Switzerland sashisin shot kemen biang ka Argentina Lionel Messi namar manta hadin bakalala ban pelim ia ka Switzerland da lailway kul hadin ka extra time ka Argentina kalala ban qualify no sya ka semifinal kabahaga semifinal ka Argentina kan say kendo ia ka England. But habangi pai hakane ka jingil ka nakaliang jong Lionel Messi ru ulanang penbun syuk-syuk ia ka rekod ka jungu. Kata kum uway na kita kirangil ka haka history jong ka World Cup ubabon assist dam. Kaba mentah hakane ka jingil ka Lionel Messi ulala ban assist ka way ka assist. But ula pois chaka spewtali ki assist haka World Cup history. Kumba mentaru dang bat kum utau all time top scorer haka history jong ka World Cup da art peway goal haka na ka jingil kai haka khandai pew minute kilkut haka jing khai handrai na kaleng ka Switzerland kala sedang mantelot hadin bau embolo rangil kai jong ka ulio ia ka scan yulukat namar ba usudait haka madan bat ulio red card bat hadin ka extra time pat na kaleng ka Argentina kalala ban tap ia ka goal ka ba ar ka jong ka lang ba ka gol ka ba itenat na Julian Alvarez haka menit ka ba shispa khatar kum juru haka last minute Lautaro Martinez ulala bantep iya ka gol ka balai kabal palong ya ka Argentina bantep lailway gol ya ka Switzerland bat menta sa setanggi jingil ka ki ba kam hit namar ka Argentina persya ya ka England haka semifinal ka France persya ya ka Spain haka semifinal te perlok nakaleng ka jingseng ka jongpi manoban boy final but manoban job sa comment ha comment box syuk kaldon ka khabar ngosi bau ne orang ilkai midfielder jong ka South Africa katau Jaden Adam ulaklat no nakasla perthei tang hakerta ka ba arpusan snem but tang hadin da kita yo bau la de ban yeleka ha ka World Cup ka banakong ka jongu nakabanta ka South Africa shua bau mi madan rolong bahki arta yo mansua kami ijong o kalaklat lupa.